Kipa omin tunin zong tudang khat ataa anasuho khat thusim anasay kiduhitin. Iche naw naw leisit hi ani ni in hinti chun akang tozing in chi na thep na ho asang che jing in ahe. Hiti chun gam khat hi akidozing in akiboy jing in athunei zo ding le awai hom ding super power daisy in gam khat hi akite jing in ahe. Vlademir Komarov kitipa hi Russia gama uma ahin ama hi Vanna tichu space anachi a spacecraft hatlozi in space kon wangsi na anatu in ahe. Ahe kha jong diu katasan in izong le ajakhalo lai hoding in ihe na kham uwa in sei diu ahin isei hiel kha uzong te ding ahin aji chu het gil na nei za hung kisei ahi jipon mo a ihe na kham uwa in sei diu zo ahin isei hiel isa hiel uzong le anike thim jiu hitin 24 April 1967 kumhin Vlademir Komarov hi astronaut ahin ama hi space cheding god ahin Soyuz 1 kiti spacecraft achang in space analeng in anachin ahe Soviet Union ho laiza ama ho thilgon mission anahin ahe 1967 laiza hin US le Soviet Union kiti Russia gamte ni hi space lang le technology lang in hat in anakite lhon in ahe hichi akite lhon na achun Soviet Union ho hin chunnun ding daisy in Vladimir Komarov hi space adin anasol ahe mihim space anachi masapen hi Yuri Gagarin kiti Russia mi pa hi ahin space achi leisit vel izat ham ahin vel chaizovin leisit in ahung kinung lekit in ahe 1967 kumhin Communist Revolution ho 50 anniversary lin na kipapi vetsanan Vladimir Komarov hi space ading in anasol ahe Komarov hi Soviet Union ho ading in athim pen le abol hoi pen ho la akhat pilot ani in ahe Space mission bol na ding ahin pilot ho tamta ahi ana training sa ovin mi jathum chu ana lengdo ovin ahe hiti chun mi jathum hola achun Vladimir Komarov hi top pilot ahi in ama hi ana lengdo kitun ahe Vladimir le Yuri Gagarin hi space mission ading achun ana lengdo space cheding in ana ki hol havin ahe hinla final decision ki ho na ana nei kitun Vladimir Komarov bo achang in solding in ana phatsa kitun ahe aji chu itiham khana boina Komarov in ahin tu khata zongle Yuri Gagarin hin aga ki thupi ding tin ana ki hol havin ahe Spacecraft ahin solar panel ni ahin chule space alhun tingle solar panel te ni hi hungki hongdo ding ahin hinla technical problem ho ji achun ahi ding bang ta in ana ki hong tapon a power pi ding bang injong power supply phate chan ana pe thei tapon ahi hiti chun spacecraft kitu button ho ame na ho chu achi lo a function lo jong tan aman jong control room in paw ahin petan ahi hichi phat chun amahon jong Soyuz 1 chu ahi thelo ding chu ahi phat uvin amahon jong Soyuz 2 Yuri Gagarin chu sol kit di anagotavin ahe Soyuz 1 ki thupi dinga chigo Soyuz 2 cheding ni khot lunch abol go new ahin weather anoi mo le jing in ni su aphat lo ji le huile go aha ji ahoi mo ji chun Soyuz 2 Yuri Gagarin chu apan bidding in anachi thei te pon hi chi phat chun amahon jong mission chu cancel anabol tavin ahe Soyuz 1 kiti Vladimir Komarov spacecraft chu vel somle gateway leisit anavel in ni khatle pung ni le somle le sigi minute chale somngale ni second jen leisit naw hi avel chaizovin leisi na ahung kinung lekit na ding in aman jong a spacecraft chu to a capsule chu an hientan ahe
hichi capsule ahin parachute ni ahin parachute chun hichi a capsule hi ima aboi lova leisit ahin hlutinga ahin hinla Vlademir Komarov ading ahin achai na chu hite ding dan ahin khatcha ai the ana tapon ahi a spacecraft aphat lo jong le hichi a parachute tiani be hi khat jo sam ana pha helang hile ama ding in jong ki pa na chu ana te ding ahin hinla wangse na sang ta chu ama ding in ana lungtan khatcha ai the ana tapon leisit in atom tel in aung khesu tho jing tan ahi Vlademir Komarov hi iga gelle ahin commanding dan chu lungsit hle jing in ahi a spacecraft apat lo phat in a kitho piding in Soyuz 2 ache got kit jongle weather anapakit pon ni khatwal leisit ahin vel zonung in aung kile kit got nan a capsule a boy kit in khatcha ama ding in apha ana tapon ahi khat be wang pha helang hile ama ding in jong alunggel nom dinga ahin hinla a capsule leisi na ahung kile na dinga parachute jong ni jen ahin hinla a parachute jong ani ni in khat jo sam ai the an kit pon ahi a parachute te ni ahi thelo phat achun a capsule chu muman khoiman in jong tapon leisi na atmosphere ahin phat in a speed a hat in a capsule chu hat in a satan a temperature a hat walji chun leisi ahin pha in na sata in anapo ke ta nahi hichi hi ahi apo ke zawa ata sa chu be jo jong ahi pon ahi tuni adingin chanhin ano chai je hitin aban video hong kit ka sin patin in na mun chin pijing ta hen ka kipa mangpha